Leto. 2001. godine ostalo je zabeleženo kao jedan od najdramatičnijih perioda u novijoj političkoj istoriji Balkana. Hrvatska javnost nalazila se u stanju visoke političke i društvene napetosti, dok su se u medijima, parlamentu i na ulicama iznova otvarala burna pitanja o saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Nakon godina pritisaka međunarodne zajednice i Europske unije, u Zagreb iz Haga stižu prve optužnice protiv visokih oficira Hrvatske vojske za događaje i ratne zločine počinjene tokom rata 90. godina. U trenutku kada se vladajuća koalicija premijera Ivica Račana nalazi na ivici ozbiljne krize, a deo desničarske opozicije i veteranskih udruženja poziva na otpor i neposlušnost prema Međunarodnom sudu, jedan general donosi odluku koja iznenađuje i domaće i strane posmatrače. Ako želiš da ti ponovo izlaze ovakva i slična videa gde pričamo o zanimljivim i često skrivenim pričama, nemoj da zaboraviš da se pretplatiš, jer sljedeće što dolazi... Rahim Ademi, penzionisani general bojnik Hrvatske vojske, odlučuje da se ne skriva, da ne beži van zemlje i da ne ulazi u politički sukob sa državnim i međunarodnim institucijama. Umjesto toga, oblači svoju svečanu generalsku uniformu i donosi odluku da se mirno i dobrovoljno preda Haškom tribunalu. Zašto se Rahim Ademi dobrovoljno predao Hagu umjesto da pokušava da izbegne sudski proces? Da li je bio potpuno siguran u snagu svoje odbrane? Da li je verovao pravnim institucijama ili je njegova odluka bila rezultat složenih političkih, vojnih i ličnih okolnosti tog istorijskog trenutka? Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan i ne može se svesti na jednodimenzionalne zaključke. Priča o njegovoj dobrovoljnoj predaji vodi kroz složeni lavirint vojne hijerarhije, teških ratnih operacija u Lici, skrivenih arhivskih dokumenata i paralelnih linija zapovedanja koji će tek u sudnici dobiti svoj konačni pravni i istorijski epilog. Da bi se u potpunosti razumela pozicija u kojoj se Rahim Ademi našao te 2001. godine, potrebno je sagledati njegov profesionalni i životni put od samog početka. Rahim Ademi rođen je 30. januara 1954. godine u selu Karač, u opštini Vučitrn na Kosovu. Opredelivši se još u mladosti za profesionalni vojni poziv, upisuje Vojnu akademiju Jugoslovenske narodne armije, koju uspešno završava 1976. godine. Tokom 15-godišnje službe u JNA stiče visoko oficirsko obrazovanje i taktičko iskustvo u artiljerijskim jedinicama, napredujući postepeno unutar tadašnjeg jugoslovenskog vojnog sistema. Sa izbijanjem duboke političke krize i prvih oružanih sukoba prilikom raspada Jugoslavije, Ademi u proleće 1991. godine donosi prekretničku odluku. Napušta redove JNA i stavlja se na raspolaganje novoformiranim hrvatskim oružanim snagama. U početku je služio u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, da bi ubrzo prešao u redove Hrvatske vojske u nastajanju. Njegov profesionalni oficirski profil, poznavanje vojne doktrine i artiljerijska stručnost bili su od izuzetnog značaja za organizaciju odbrane na najkritičnijim ratištima. Međutim, njegovo albansko poreklo i bivša služba u JNA stvorili su specifičan i neretko težak kontekst u kojem se nalazio unutar vojne strukture. Sa jedne strane bio je izuzetno cenjen zbog svojih operativnih i taktičkih sposobnosti, dok je sa druge strane bio izložen podozrenju i nepoverenju pojedinih političkih i vojnih krugova bliskih samom vrhu vlasti u Zagrebu. Sredinom 1992. godine ratna zbivanja dovode Ademija na jedno od najtežih i najosjetljivijih ratišta u Hrvatskoj. Tokom 1992. i 1993. godine obavljao je odgovorne komandne dužnosti na kriznim područjima u Lici. Dana 5. decembra 1992. godine imenovan je za načelnika štaba zbornog područja Gospić. Kada je u proleće 1993. godine dotadašnji komandant otišao na duže bolovanje, Rahim Ademi je postavljen za vršioca dužnosti komandanta zbornog područja Gospić u činu brigadira. Na toj funkciji Ademi je formalno bio najviši oficir Hrvatske vojske na celokupnom području Like. Međutim, teren Gospića i okolnih opština bio je operativno izuzetno težak i nestabilan. Borbene linije nalazile su se u neposrednoj blizini samog grada, a opasnost od stalnih i žestokih artiljerijskih napada srpskih snaga iz prostora pod kontrolom samoproglašene Republike Srpske Krajine bila je svakodnevna realnost za lokalno civilno stanovništvo.
U takvim okolnostima stalne napetosti pripremana je vojna akcija koja će kasnije postati predmet dugogodišnjih istraga, vojna operacija Medački džep, u zvaničnim vojnim dokumentima vođena pod kodnim nazivom Džep 93, izvedena je u periodu od 9. do 17. septembra 1993. godine. Osnovni taktički cilj ove akcije bio je potiskivanje srpskih snaga iz sela Divoselo, Čitluk i Počitelj, odakle je grad Gospić godinama sistematski granatiran i terorisan. U operaciji su učestvovale kombinovane snage, koje su činile jedinice 9. motorizovane gardijske brigade, domobranske jedinice i specijalna policija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Samo izvođenje vojnog dela operacije proteklo je izuzetno brzo i sa vojničke tačke gledišta bilo je uspešno. Hrvatske snage su za svega nekoliko sati probile linije i preuzele potpunu kontrolu nad prostorom Medačkog džepa. Međutim, ubrzo nakon ostvarivanja vojnog cilja usledio je snažan pritisak međunarodne zajednice i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pod pretnjom uvođenja međunarodnih sankcija Republici Hrvatskoj, politički vrh u Zagrebu pristaje na potpisivanje sporazuma o povlačenju hrvatskih snaga i predaji tog područja pod kontrolu mirovnih snaga UNPROFOR-a. Ono što se dogodilo tokom same operacije, a naročito prilikom povlačenja hrvatskih jedinica, pretvorilo je brzi vojni uspeh u tešku političku, moralnu i pravnu kompromitaciju. Na terenu su počinjena teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Prema navodima iz kasnijih optužnica i pravosnažnih sudskih presuda, ubijeni su deseci srpskih civila i zarobljenih vojnika, dok je imovina u obuhvaćenim selima bila sistematski spaljena, uništena i opljačkana. Korišćenje eksploziva i masovna paljevina doveli su do uništenja najmanje 164 kuće i oko 148 pomoćnih objekata, čime je to područje učinjeno potpuno nenaseljivim. Događaji iz Medačkog džepa odmah su izazvali oštru reakciju posmatrača Ujedinjenih nacija i kanadskih trupa u sastavu UNPROFOR-a, započevši obimnu i višegodišnju istragu Haškog tribunala. Pitanje komandne strukture i odgovornosti za počinjene zločine tokom operacije Medački džep postaće ključna tačka višegodišnjih sudskih rasprava. Na papiru i prema zvaničnim vojnim propisima, komandni lanac izgledao je potpuno jasno, ali je u stvarnosti bio izuzetno složen, razdvojen i netransparentan. Kasnija detaljna pravna i vojna analiza pokazala je postojanje drastične razlike između formalnog položaja i faktičkog stanja na samom terenu. S jedne strane, Rahim Ademi je nosio formalnu funkciju vršioca dužnosti komandanta zbornog područja Gospić. Po formalnom pravilu službe, sve jedinice na tom području trebalo je da podnose izveštaje njemu i primaju naređenja isključivo preko njegovog štaba. S druge strane, postojala je faktička komanda i takozvana dvostruka linija zapovedanja. Načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, general Janko Bobetko, formirao je posebnu operativno-taktičku grupu pod nazivom Sektor 1. Za komandanta Sektora 1 postavljen je pukovnik Mirko Norac, inače komandant 9. motorizovane gardijske brigade. Pored toga, u operativnom centru u Gospiću tokom trajanja akcije boravili su visoki izaslanici glavnog stožera, na čelu sa kapetanom bojnog broda Davorom Domazetom Lošom, koji su prenosili direktne zapovesti generala Bobetka pukovniku Norcu, potpuno zaobilazeći Ademija. Kasniji sudski postupci nedvosmisleno su utvrdili da je ova dvostruka linija zapovedanja stvorena namerno. Rahim Ademi je bio operativno marginalizovan i nije imao efektivnu kontrolu nad jedinicama specijalne policije niti nad borbenim delovanjem 9. gardijske brigade. Dana 8. juna 2001. godine sudija Haškog tribunala Fuad Rijad potvrđuje zvaničnu optužnicu protiv Rahima Ademija. Optužnica je stavljena pod pečat tajnosti, sve do trenutka njegovog fizičkog pojavljivanja u Hagu. Optužnica je teretila Ademija na osnovu individualne i komandne odgovornosti po članu 7.1 i članu 7.3 Statuta Tribunala za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Teretio se za progon na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, ubistva civila i zarobljenika, kao i za bezobzirno razaranje i pljačku imovine. Tužilaštvo je tvrdilo da je Ademi, kao najviši oficir u zbornom području, morao znati za zločine i da nije preduzeo mere da ih spreči ili da kazni počinioce.
Važno je naglasiti da optužnica sama po sebi predstavlja tvrdnje tužilaštva i pretpostavku odgovornosti zasnovanu na formalnoj funkciji, dok je stvarna krivica morala biti dokazana u sudskom postupku. Kada je informacija o podizanju optužnice u julu 2001. godine zvanično stigla do hrvatskih vlasti, politička situacija u zemlji postala je izuzetno dramatična. Istovremeno je podignuta optužnica i protiv generala Ante Gotovine vezana za operaciju Oluja. Dok je Gotovina odlučio da ode u bekstvo i izbegne hapšenje, Ademi reaguje na potpuno drugačiji način. Nakon što mu je vlada Republike Hrvatske uručila optužnicu, Ademi je javno i nedvosmisleno izjavio da nema nameru da beži niti da se skriva. Njegova reakcija bila je smirena, dostojanstvena i u potpunosti legalistička. Tvrdio je da je njegova vojnička savjest čista, da je tokom rata postupao u skladu sa vojnim pravilima i međunarodnim pravom, te da nema ni jedan razlog da izbjegava sudski proces. Ipak, uoči samog odlaska u Hag, Ademi se suočio sa ozbiljnim preprekama unutar samog sistema. Otišao je u arhivu Ministarstva odbrane kako bi pregledao dokumentaciju vođenu tokom operacije Medački džep. Tamo je uočio da su ključni dokumenti koji su dokazivali njegovu nevinost i pismene naredbe o sprečavanju zločina bili označeni posebnom oznakom minus. Saznavši od dobronamernih službenika da su to dokumenti koje pojedini krugovi ne žele da pošalju u Hag, Ademi se obratio direktno predsjedniku Republike Stjepanu Mesiću. Uz pomoć Mesićevog kabineta uspelost je da se pronađu i deklasifikuju ratni dnevnici koji su kasnije postali ključni temelj njegove odbrane. Pitanje zašto se Rahim Ademi odlučio na dobrovoljnu predaju predstavlja centralni motiv cele ove priče. Odluka o dobrovoljnoj predaji ne sme se automatski tumačiti kao priznanje krivice, ali ni kao politički dogovor ili unapred osigurani dokaz nevinosti. Dobrovoljna predaja bila je duboko promišljena, procesna i lična odluka, iza koje je stajalo više potvrđenih razloga. Prvo, Ademi je imao potpuno poverenje u pismene arhivske dokaze koje je uspeo da prikupi. Ti dokumenti su dokazivali da je tokom operacije izdao pismene zapovesti o poštovanju ženevskih konvencija, zabrani paljenja i pljačke, kao i da je tražio angažovanje vojne policije radi uspostavljanja reda. Drugo, želeo je da zaštiti svoj lični i oficirski integritet. Kao školovani vojnik uvideo je da bi bekstvom prihvatio ulogu dežurnog krivca za događaje u kojima nije imao stvarnu komandnu moć, omogućivši stvarnim kreatorima dvostruke linije zapovedanja da se sakriju iza njegovog imena. Treće, u obzir su uzeta i politička jamstva. Nova hrvatska vlada jasno se opredelila za saradnju sa ICTY radi otvaranja pristupa Evropskoj uniji, ponudivši pravnu tajnosti sa njegove optužnice. Portparol tribunala potvrdio je medijima da se general Ademi sam predao. Sutradan, 26. jula 2001. godine, na prvom pojavljivanju pred sudijom, Rahim Ademi se jasno izjasnio da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice. Nekoliko mjeseci kasnije, 20. februara 2002. godine, Haški tribunal donosi odluku da ga pusti na privremenu slobodu u Hrvatsku do početka suđenja, prihvatajući u potpunosti garancije hrvatske vlade. Reakcije javnosti, političke scene i braniteljskih udruženja u Hrvatskoj bile su izrazito podeljene. Račanova vlada doživjela je njegovu dobrovoljnu predaju kao izuzetno važan državnički korak, koji je smanjio međunarodni pritisak na Zagreb u trenutku kada se drugi optuženi general nalazio u bekstvu. Sa druge strane, desničarska opozicija i pojedina veteranka udruženja imali su distanciran stav. Dok su za Gotovinu organizovani masovni protesti i skupovi podrške, prema Ademiju je deo javnosti pokazivao ravnodušnost ili rezervisanost, delom i zbog njegovog porekla i ranije službe u JNA. Ipak, u stručnim i pravnim krugovima, njegov potez ocenjen je kao visoko profesionalan i legalistički čin. Nakon nekoliko godina pripremnih postupaka pred Haškim tribunalom, dolazi do ključnog pravnog prekretničkog momenta. Kako je Haški tribunal usvojio novu strategiju rada sa ciljem postepenog okončanja svog mandata, stvoren je pravni mehanizam poznat kao pravilo 11 bis. Ovo pravilo omogućavalo je da se predmeti protiv optuženih predaju nacionalnim pravosuđima ako su ispunjeni svi visoki međunarodni standardi za pravično suđenje. Dana 14. septembra 2005. godine posebno veće Haškog tribunala donosi istorijsku odluku. Predmet protiv Rahima Ademija i Mirka Norca ustupa se pravosuđu Republike Hrvatske.
Bio je to prvi i jedini slučaj da je Haški tribunal predao predmet protiv optuženih oficira hrvatskom pravosuđu. Spisi predmeta zvanično su prebačeni u Zagreb 1. novembra 2005. godine, čime je nadležnost u potpunosti preuzeo Županijski sud u Zagrebu. Pred Županijskim sudom u Zagrebu, u veću kojim je predsjedavao sudija Marin Mrčela, 2007. godine počinje jedno od najvažnijih i najsloženijih suđenja za ratne zločine na ovim prostorima. Proces je bio obiman, maratonski i pod strogim nadzorom međunarodnih posmatrača i misije OEBS-a. Tokom višesečnih rasprava izvedeni su brojni materijalni dokazi i saslušani deseci svedoka, oficiri Hrvatske vojske, pripadnici specijalne policije, strani posmatrači UNPROFOR-a i preživjeli žrtve. Tužilaštvo je nastojalo da dokaže komandnu odgovornost oba generala. Međutim, odbrana Rahima Ademija predvođena istaknutim advokatima uspješno je demonstrirala da je tokom operacije postojala paralelna linija zapovedanja i da Ademi nije imao efektivnu kontrolu nad jedinicama koje su izvodile borbena delovanja i počinile zločine. Dana 30. maja 2008. godine izrečena je prvostepena presuda koja je izazvala ogromnu pažnju i odjek u celom regionu. Rahim Ademi je oslobođen svih optužbi, dok je Mirko Norac proglašen krivim i osuđen na 7 godina zatvora. Ovu presudu u potpunosti je potvrdio Vrhovni sud Republike Hrvatske 18. novembra 2010. godine, čime je ona postala pravosnažna. Sudsko veće detaljno je obrazložilo razloge za oslobađajuću presudu Ademiju. Postojanje paralelne linije komandovanja. Sud je utvrdio da je načelnik glavnog stožera Janko Bobetko uspostavio posebnu operativno-taktičku grupu Sektor 1 pod komandom Mirka Norca. Preko izaslanika Davora Domazeta Loše, naređenja su direktno prenošena Norcu, čime je Ademi bio potpuno preskočen iz operativnog odlučivanja. Odsustvo efektivne kontrole. Iako je nosio formalnu funkciju vršioca dužnosti komandanta zbornog područja, Ademi na terenu nije imao efektivnu kontrolu nad 9. gardijskom brigadom i jedinicama specijalne policije. Preduzimanje svih dužnih mera. Sud je prihvatio pismene dokaze da je Ademi, čim je dobio saznanja od UNPROFOR-a o uništavanju imovine i zločinima, izdao pismene zapovesti o prekidu paljenja i pljačke, zahtevao angažovanje vojne policije i pokrenuo inicijative za istragu. Sud je zaključio da Ademi ne može snositi krivičnu odgovornost za to što podređene jedinice nisu postupale po njegovim pismenim naredbama usled paralelnog lanca zapovedanja. Poređenje sudbina dvojice generala u istom sudskom postupku jasno ilustruje način na koji međunarodno i domaće pravo tretiraju komandnu odgovornost. Mirko Norac je osuđen zato što je kao komandant Sektora 1 i 9. gardijske brigade imao stvarnu, efektivnu komandnu moć na terenu, te je znao za zločine svojih potčinjenih, ali ih nije sprečio niti kaznio počinioce. S druge strane, Rahim Ademi je oslobođen jer formalni položaj u vojnoj piramidi bez efektivne kontrole ne stvara krivičnu odgovornost, posebno kada je optuženi preduzeo sve mere koje su mu u tom trenutku bile na raspolaganju. Nakon pravosnažne oslobađajuće presude, Rahim Ademi se u potpunosti povukao iz javnog života. Godine 2021. objavio je obimnu knjigu memoara pod naslovom Samo istina, ratni dnevnik generala Hrvatske vojske. U svojim retkim javnim istupima ponovio je da je njegova odluka o dobrovoljnoj predaji Hagu bila jedini ispravan i vojnički put. Objašnjavao je da bi bekstvom ostavio trajna nagađanja o svojoj krivici i omogućio da se stvarni kreatori dvostruke linije zapovedanja zauvek sakriju iza njegovog imena. Iz današnje perspektive, pravni stručnjaci i istoričari posmatraju slučaj Rahim Ademi kao izuzetno značajan presedan. Sa pravnog stanovišta, predmet je definitivno potvrdio da zapovedna odgovornost zahteva dokazivanje efektivne kontrole, a ne samo formalne funkcije. Sa istorijskog stanovišta, suđenje je dokumentovalo kompleksnost vojnih operacija iz 1993. godine i otkrilo unutrašnje političke i vojne odnose unutar hrvatskog vrha. Njegova dobrovoljna predaja danas se posmatra kao ključni procesni momenat, koji je omogućio da se čitav slučaj rasvetli kroz sudski postupak zasnovan na činjenicama i dokumentima, a ne na političkim narativima. Rahim Ademi nije otišao u Hag zato što je ishod sudskog procesa bio unapred poznat ili osiguran. Naprotiv, pred njim su bile godine teške pravne i lične neizvesnosti.
Njegova dobrovoljna predaja bila je tek početak dugog procesa koji ga je od Haškog tribunala vratio pred hrvatski sud i na kraju doveo do potpunog oslobađanja od svih optužbi. Njegov slučaj ostao je jedan od najzanimljivijih i najpoučnijih primjera kako su se ratni događaji 90. godinama kasnije ponovo otvarali u sudnicama i detaljno analizirali kroz materijalne dokaze. Da li je Rahim Ademi otišao u Hag zato što je bio nepokolebljivo uveren u snagu pismenih dokaza svoje nevinosti, ili je njegova odluka bila složen splet vojničke dužnosti, ličnog integriteta i svesti da se istina može izboriti samo pred sudom?